Bwega sana kari murithire wa Meru TV tukwina mbere kwigwa tugicokagira kagita katu na mbere kwa tukirithagira mantu makoni na mwerekera wa mugongo bora mantu mathite na mbere kwigwa makendereaga na rukirirwe munthi mubango wetu kewa wi mubango wa mwanya muno ara tukaina mbere kwa tukigwatanagia na nchambe mwere yithiritwe kina mbere kwigwa igitamba sana na mitandaoni nyuma ya mutongoro mugongo President William Samoei Ruto kwina mbere kwa kiaragiria mantu makoni na mashini ya kuthondeka chabati na ntikumenya gatwereze iko warutanirie na mashini ino lakini twena mbere kwa tukiona na mitandao ni mashini ino yo yuri na agugu kithondeka chapati na mashini ino agatwira kethero the twinichio makwe na mashini teno na mantu mangite mara tukaina mbere kwa tukiana na tungi tawa bwana Anthony Kimathi ura twinwero kirwe munthia Meru TV tukaina mbere kwa tukimwata ogeni kengo twina mbere kwa tukiana karibu sana chamba salama bwana nuntubo kinya Kristo cheto okay rukirwe munthi tikumekana ki Meru no kimenya bwana ki Meru de mu Meru okay bwana sana kebia murithire wa Meru TV thikiria Baberu TV inkubukevia sana bwa mukire nkethi cia kwa bure harabure na tumekwarania na abu ntukuyerwari bwega sana twire bwana Kimathi you know ndeto eno ya chabati ndeto eno ya mashini ya kuthondeka chabati iko warutanirie ni ndo twajie kuona na mitandao ni mashini ikithondeka chabati nyuma ya rais kwa idhura akiarage ndeto berema kwigindo ta mashini ya kuthondeka chabati rio na mtarutango giata ikagekiro mutu kana ni thairwa na stages inyingi cia baraba ku mix to bila bionde bigwekirwa alafu babiekira somewhere irio nendo ona bieturira arandarwami rangi operate ara ndini ochituraira chien shape we chapati and then chaturira igaukumantu wangi kwina mauta na monki chikayera umbere chuma mushibine uyu na mauta na monki chiturira side irenge chiatura chie chabati yani no wagachigarura kana no machine uyu ngwe gachigarura machine yewe ire side chionde side yande na side yego ikaya at the same time nende ekinyere eyire yumaira mbere nara mushibine yonge yitairie guru rwende yo etakire antu bo park alafu kwira mtungi aro amiara kuonere taya bwega kaira rejects akaritewa gata na ira chia bwega igakiro nara ibatiri kwegeka ira yete bwega ikuluka direct cigaiteria mucibine guru cigeto trim packaging team na umbere after uwikira ka video ka the viral imbio ya thingate maybe kwina antu bathie na mbere kwa bae gucoga bakure biuria kwina antu bathie na mbere kwigwa bae gucoga kwenda kumenya mantu mengi nkuruki aye antu ibanchuite obwega nonto Kenyans bategwetekia kwina machine ya kubidia chabati bariona ya Mr President arakia manto ya teo na ina kwa warutani na machine eno machine eu kanda nda itangu enyo Qatar kwa guti Kenya arite Kenya menyaga antu bere to Kenya after tuwekira status the other day tugatukethwa twina wantu bambira inindero chiorongo tingi ku Kenya na bamwe banda kumenya machine inu kethirwe ryo maybe yomba kwewe ke operate kata gatwarire mantu machine ino nonto machine yotumirite in case tukauga mutongoro mugongo kwina mbere kwa kireta machine ino on the green technology ekaina mbere kwegitethagiri maybe vijana hata kwigo bakiona ngugi machine eu inyethiri machine nienda antubome operate ni kwenda antuma kathumba bome operate nende nyaye kethirwa bado he a way of job opportunities no antu bakandikwa go operate machine eu na ku deliver chapati antu everything yani lazima tu antu bakona ngugi inade chapati no machine no yomba kuthondeka chapati taigana inade batuitomba kuthondeka at least 1.5 million chapatis 1.5 million chapati in a day. Yani raisi atarongwa na nyoka ilia video eu no gerio me post idagererio me post na second idhato then seconds idhato chapati ile ikurukite chapati 28 second idhato
no tutaletha buru ukona ike ya chabati 500 na 5,000 riu ntalete na 15 hours na machine yu ni bati kwa kinya over 20 hours lakini utaleta na 15 hours ireta chabati 5,000 na 5,000 alafu machine yu ethairwa ina njire kiala kimusaidie na kiala kingi saidie ndi kiala kikareta 500 kiala kingi nakyo gikareta 500. Okay. Kimushibi kimwe gikariu kingi gikayu awe ni ndarwa mi one side of that machine. Okay. Ndi kuina side ingi. Maybe tugenye machine teno ye ana utina ntubaye kumeoperate ri wa karata bana kim. Machine uti aina inya muno go operate. Bila ke bibia muhimu ni kwithiro kwina tubeta ate afudi afudi bakumenya machine uno nturimo ni kwa kidogo ikendo tego hapa na pale lakini kumeoperate is very simple no kuona undarwami utibyo ndagitamu no tu imba ile mone chabati wichi okuluka in the right shape na itimamanirite akichi batiri kwe chimamanirite are ribat webo imwere ya una yete ngi ka space na in the right shape nkona akichi kari uchi yakuluka irete kari unkamirita enune wa raitharithaga ara ya undaro ngende ikyo gintu ndagitayo kwa gutiko batara skills maybe mbingi urachia operate anto batiko batara kuirwa training kengo baye bakimenyaga operate machine training no ugeterwe training lakini na kui training tu very short training tu ngwetikia ya ntuko imono kawata bidabia maana ikwithwa kwina tubeta technicians kana iba baua afudi bauba meotega machine urereke thwa ina kaishu aha ibwega sana tukeragira mantu mama konenie na machine ino kana tukeragira mantu mama koneno thonde kibuba chibatu maybe machine ino twegiro raisi akina mbere kwa kiwa kamera ta na arona iro tikwa na tayo mba maybe kwewe kinyangageria ba mama mboga mama chapati biashara chiao ntegwetikia ekathukia biashara cia kina mama chapati nonto machine irarira raisi augire no mireta augire mireta specifically ekurugira anaba shukuru na wa mama chapati baba turugaira chapati na thokone benda irianto ya uwe na uni yes na nara skuru ina nyingi china inya bakeries okay nende ntegwetikia wale wa mama batikatia chapati no ndere ya chapati uchi gaikairwa aritwa president akethwa nigike murigo yurayo wa school ya chukuru ya management ya chukuru lakini nao megukendelea the same mikumire cia cimbingi sana after president wakwe keragira ndetwera anto bauganguite eno kinenkagerwa tutaba mama chapati na araba kwa bakirwa kinya chukuru kanambi gotigira at least kuina mbere kwigwa tugikuragia maybe kiri baba turaithite na baraba thia na mbere kwa bakirwa ndetwino mantu mama na nuntu at least no thirito kiumumira na wona ndetwino bwa yethirito kina mbere kwigwa ikiendeleaga no wona thirito kio na bora nthiguru chithirito kina mbere kwigwa igikuraga na muno machine teno machine teno kana technology teno gatuike kaya aga nthiguru ni yetu imbio tumba kwigwa tu kionaga nkurukia kira gitethirito kirio like uchumi bwa bwa ukagira ata kumana technology teno machine yu ntegwetikia specifically yombikio kuria uchumi but ike ana benefits inyingi yuchi otethia na bona yani chapati itechererwa aicho bacho na in the right time na ichabati ikagana lakini iracha kuga to bae ngugi baruga umwe kwa umwe mantu yombikia kuria kureta some confusion anga chabati chiao itebugi chabati chioronge chi different lakini machine ire ita chabati ye sawa na the same chionde na ni imbi nyuma ta chabati ni che kawaida chabati no kuoni mbicha ya chionde na chia okay chabati mbicha ya chabati maya yomba kulewa na buru bisa de na chia thibone buru chabati yomba so nata wa yangine thuganire post video no after raisi ya kwa lende teno kana no ni tu go post tu woni ya Kenya kwena ndato teno kana nata untu bobo akuyangire onire rande de wikwa manto ya president akwariria machine yu
idari kanire ndinda recordete video you long time onto tethai ndayukia indo ndogire tu amikire status tu me atia uga kandi nacho unte na followers baba inge ndauga tu amikire status tu au endi nyanta menya bure yombire okinya mitandaone lakini tu ndekire for fun status yakwe WhatsApp na wekagira tu tena nia no ari tukandagire gwikira tu nonto igintu president agwetete taicini angeke yo kinyainwe kwina mutongere so far maybe athere twagichwa kumenya mantu makwena machine ino atongoria baraba nchoite no mwaki no ni MP wetu aeta wa mutunga no mbire tumbariria kyomburia ne aumani gita obuo but ntira ikwa ma baba inge batanchoma obaki na maybe kire no ntu bado kwena ntu batawetie kwena MC fulani turare nwegoro turarangaia no story inu yakambira kinyawe story inu na kumiro maybe kwena tongore kinya tongore bongo batawetie na ntu ino batakomenya ntu ino kana guma arano kethirwa okethirwo kirutha micemani ya kwerezera antu no makana no ndeto ino ciambirite tuika ndeto chikwenda antu bakwenda kumenya muno chabeta wa MC George mwandiki wetu na ante yachuka kinyawe ambira nategerete muno kwigua ndeto ino kethirwo ti ndeto cia jaba no ndu ti mtu wetige na story ino na anti kumenya kethirwa tuge machine ino ikaya na watuika raisi na kwenda maybe antu tababa bakumenyana na machine taino tukomea kaomba kwegwa chwangu no ya otumanya nacho machine yewe keya indenda muno kuritangu gino yo nonto igintu ngitete na inkumenya everything about machine yewe inkumenya from the starting point mwanka finishing ara client ba packaging edi machine buru me operate ngutithwa kwina kaumo bwega sana away from the machine tukeragire bantu makonenie na mbombele ntikumenya when was this irere wari warutango ekataka kinyatha ino no witha yari 2021 na 2022 iyo ndari tangu ginara thai ntinoma na waya Kenya maybe ngogira rutaga kana ngogita nende woni ya Kenya dina kambuni ekwe wetu at city edila na kusupply into ya computers and accessories into ya beyond there na nithire tuma igioka okira na ngochokeria murugu nkatha bwega oketho gitwe ya ndeto ndingichi ya kambuni no maybe na man mtu ambao kwata na bira wofaga maybe tukirekeria mubango lakini kwena mbombe bare na amuji bethire tubakina mbere kwa baikara o maybe bakiuga gutina ngwecha kuruta ndeguroni ya Kenya bena ara maybe barikirie form 4 barikirie college bena barwa cia umuji na maybe beterete white collar job maybe ana tabara umakubera ata bwana Kim burambo mbekia kubera menya tutumba kona ngugitu inde Kenya na araome kwina opportunities nyingi cia kwithirwa youth bagetek chance na bomba wicho keria ke maisha na gukia kuthwa kwina muyutha kwenda gukinya no ikwithwa kwina ka process simple ubati kwambiriria Kenya mbere wacho documents yaku lakini ticha chukuru mno ya passport ila ya go travel wacho passport na document inge gintu ta medicals and good conduct into ya bill after unende ubati wetake kuchwa agent urawikia but nende au ne obat kwithwa we careful kenda uchwa the right agent agent urate na wamba ate na mantu yapa na pale but ibeta kiambecha so no bat kwithwa bado ibangite na something yera beta commission lakini bado ukiakwithwa kwi mtu akwenda mutetheria na ndeto yeu no anchwe na tukabithia mubango yu wow I love that bwega no ntubo ungwetigia ukaina mbere ko getethagiria bantu anene muno na hata webithangirite katal na hata webithangirite katal burande taitire yari I think ni after high school dakarakaranja ndagerageria mantu na ndo na alafu nende indari na my cousin arino ediri ankonetre na agent na ndomba kugita process ira ndeta no lakini tianda ichindeta go operate machine ye chabati
ndetite tunya ntaicingwire kwanda itirimire ne ongugita ne ongugi na ngugi nari karakare tuno ntumbiga gwantu muno bakimeneire ngwire chenara ndero cha Qatar kaigwa maybe antu bakuthinara batwika kidnapped na mantu mangitamara ugikompeaga na gondhuru netia Kenya na nara ora Qatar urutinwa bwe bukarakara ngangiata nende kegoni de Qatar de save nkulukinde ande thai nonto ndeira in the inyoka ngugu kana watega everywhere Dubai na Qatar is one of the most peaceful na yani china security ya kugana ndi nyadi mwewe kuwa mitigara ngetine wa mithiro after nya kiumia nanga mtu wa kuojera akambio guchwaga ikia yara omeona but gute wamba gute mantu yanga ndimbichie mantu ni ndi yere weto Saudi Arabia nte advice mtu ete etano but Qatar na Dubai security ya ndi unimo inyoka rarara ome uteona mtu ugumya kiara mubuko yu gutie mtu okoringi ute yani utegi nto yakiu nonto nakwethira ni ya security bari abadhilunkite everywhere na ibakugana yani utithiria ndaika ithano utirona ngari ya polisi ekuluka ndaika ithano enge ekuluka yani iri atu na utu ikiringa patrol like we mantu na security sawa na maybe taxes chao itaina chia na wetu Kenya kana but that's free yani utie tax kumaanisha into very cheap no into cheap cheap yeah compared na into cheap ogu barabomba ko bakenda ukinyata narora nwa barutha mubango na bagakebo baikinyano boyega na minambe boyega sana maybe tuthite nambere kwa tukire kagire tureragiria mantu mamambe ombethe ntikumenya kana nugeretie nguge chia urimi orogere gwita chia urimi we kagita kawo chwangu kana binontu ntwetherete kinyore mibukiri nambere kwa bukrutha boyega muno kire vijana na kinya barabara yetu bakinambere kwa bakithongira ndetu ino cherimi maybe urimi bomba gutetheri maybe vijana kire kwibonera kanyamuga kuruma na maybe bomba kwibuke nkalija vijana kwa bakithongira ndetu ino cherimi nambi urimi igintu tutumbikia gugika nthi urimi igintu kia maana na igintu kimea gukiria youth na kila mtu nyate youth yake lakini urimi nabuo ibo kwenda withirwo kimenya kiro kugitomboega nonto jagunde andagererie indaregeretie kuribia nguku na indare nguku ciari 38 na iciombire kwiyo kuo bwega okuo kwenda yere kwiwa tawatande na nguku 10 ndendira ende urimi ibo kwenda ukimenya buro kugita no kagita research ekugana miande etikege unyanta agitite research nubat kugita research ekugana na nyambuga wacho wa mtu akugita gintu kuwa muri akigita wate hata kendo tika make that kind of a mistake bwe me kitumiki mankuri ubura vijana baingi batiendete ndetu ino chiorimi na ibomo babo bwe tukionekana bukurutha bwa kuringa kinyana research ra yethire twekinambe kwa kuruthikaga na rya tukwarira vijani bwa tuketho tukiba nkalija maybe at least gutiga bati utara kinyango gira bakomba kwa bakirutha maybe tukithire tell us more about company no yako tukirekiria company yakwa ikambuni nguge irerita ingirakia kuromba tenders and norare yaombekia kumpango giyo supply into ya computers into ya appliances ucha nyumba ma fridge and everything ibyo company wekwa erita na tutumbika itumba kwithirwa tukideliver ginto quality na gintu gia kwa services bura wengwa wabangite na maybe company no equally located in a sub office in Nairobi and no ratu to a joint in that office na I think other two companies and but Amero itino office but they ni Amero inshughulika hapa na pale guchwa nguge ira chiumbe kya kurito ikamboni yo kaburuthaga deliveries kiri customers benu kana maybe mtu agora gintu kuma kirivyo na atakimukinyangagira rero gitire onda ki batwe responsibility yetu e ku make sure
kintu kira gigukinyira na gigukinyira kibugi menya kwina ogura gintu but gikinya kigwe maraiki witherwent but to make sure buru ugurire gintu kibatu gigukinyira in the right condition na kina warrant yeah. Maybe Facebook bwena page yenu mtu ambako yakiri ndero chienu akaraitha maybe maguri menu prices chienu birabo offer na mantu mangi tamara itugeranite na mantu jauja ku push na online but itumbete kwithwa twi TikTok na Twitter na Instagram lakini Facebook Facebook nteshua but we are working on it na ubwe bitagata kiri mitandao at city yeah. City ya SITY TI or CTI ARTCITI okay city yeah. Okay bwega sana maybe tuge mtu akaenda ukinyira mtu akaenda kumenya mantu mangi kuruga kwena antu kumenya wakaenda kumenya story ino ya machine ya kuruga chabati kwena antu wakaenda maybe mantu mauma biashara ni yaku maybe mtu akaenda ukinyira aomba kuruga hata no mpejane namba ya dhimo tayo 07 57 63 777 5 mwisho mwacho kile kairi 07 63 777 5 mwisho ya na kinya Facebook no unchweta Anthony Kimathi TikTok wanchwa is Kim and Instagram bado ni it's Kim bwega sana maybe migambo ya muthia tu kiri kare kire mubango na kire mbombe kinya baba turaithite na arora mugambo umwe tu wa Kuben College buramenya kwira mostly my youth ito focus sana na improve maisha yetu itureke na mantu jara mainge yo levi yo maramari and what have you mtu natege life yawe specifically na buramenya improve tuka blame no government tuga serikali imetufanyia are mtu nageria kibwawe ailie bura amenya improve maisha yawe and then kitu yenye naweza ambia Mr. President kama labda atakuwa na chance ya kuona hii video ni kitu alisema iko na inafanya kazi venye bado alisema hivyo 1 million chapatis hiyo machine iko na inaweza fanya kazi hivyo sasa kama kuna mpango wa kuipata hata naweza furahi sana kama anaweza nifikia and tunaweza ongea na hiyo machine iko na inaweza kuja na ifanye kazi maybe kile tongore barabangi inkuga ibwega muno kwanza kia wa new governor Mutuma inkumwire welcome na turitere ngugibwega araudi yawe tumiru na kinyawe no ethirwe no ombikie gukinyila kiuni kanya ningwa nikugerio muchwa bura tumenya kwa ari obwinya kinyithiria president information yo mwira bura wa ugari machine wirio na no tumione na no eritengwe na nya akombikia kwithwa clear a Kenya doubt irabethire to baki doubt Mr. President menya tuibatikire jokes banja ku make fun of it but aisi ethire obugintu ki possible na nya mwankathai kuyantu bakuyukia president bura ugireya gintu gitiumbika na igintu very possible bwega sana Nchamba, thank you very much. Maybe tukainambira kwa tugichwa na kaire tumenye maybe mantu makarakarangi atanande na guma antu bakainambira kwa wake kuchwa nguruke kumenya story na ya mantu makona machine ya kurutha chabati na that ngite antiku miaka kwebu bongebo muthio ringenda kugambira tutuma garuka kwa antu bakwirite bakethie kameme na kana you know ingukethia mamo kwa Rebecca na my father Peter yes na ingukethi nyacho reba kwa bonde ntumbo bogo yeta one by one but bwinde bwikwe bwamukire nkethi cia kwa na ntubaka gene Bamiru county onde na at large Kenyans bwega sana. Thank you very much Chamba bwega nuntu bwa ukinya kengo twinambere kwigwa tukiana murithiro Meru TV uyu ni Anthony Kimathi urethire twakithina mbere kwigwa akionekanaga sana na arande ni mitandao ari na machine ya kuthondeka chabati ningwetio kwigwa nditwira raisi athie na mbere kwa kiaragiria akiugaga achwa machine ya kuthondeka chabati milioni 1 ndero chioma kinyanio ntie tigibwega ikendo gite gatuye tumenye ndatu inoka na chioma kana iriogo lakini emunde tukwigwa inde twireo na inde to chia woma katho chimoyo ntu kwa wikire Meru TV
kuthira bamitani family zo Kimathi miothi kuraya tugachokera kengo twina mbere kwa tukirithagira neo siasa eriugata rutere rurarunge. Good morning. Ugeja kwithira nuguchwa antu aega akuria akonywa ona kuthithiria michemanio ukabiona bionthe Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagirwa iri na nyomba cia kurara na inthongi cia mithemba ithatu: Standard, Superior na Executive. Koroki kuri na nyomba cia michemanio ciomba kujugikundi biantu 200. Rooftop nayo ni thagirwa iri na gwakara na ukionaga Mount Kenya, Aberdares Ranges na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya ruji rwa murutera, steam bath, sauna, ona massage na beauty parlor. Outdoor Fitness Center nayo iri na kieni kia michetho na team building kuthithia michemanio, mirano